Черкес Али инсан. Мен карталды гылым, инсаным. 300 yıl yaşamam. Көклерде де учамам. Söylеңіз, дүнияда не бар ебеди? İnsan mı? Onun da ömrü belli. Bu büyük alemге musafir келесің. Her şeyге көңіл тоқ. Çalışam sağlığım oldukça. Aşayım, yaşayım. Байлықта көзім yok. Ғұрырым, devletim, vatanım, халқым. Ша екен, яда не керек insanға? Менімce evvela insansın. Bunu sen elbette білесің. Yaşaysın, yürесің. Efkarın bitmей. İnsansın. Ясаға не етмей. Дайма жүріп керектен керекке. Әлемні сығдырмақ істейсің. Бір ауыз жүрекке. Табиатбек бол. İnsanlıq керек. Не güzel. Келген сон жаныға yaşama. Еш қылезеп қалып. Мен қарталды гылым, insanım. 300 yıl yaşamam. Şunun için mukaddes borcum деп sayam. Yaşamak. Yaşamak tek insan olup.